van weer chatten uitbrengen doen. Want je wunderen dan zei niet helpen dat. Ik help bis den tijd waar ik een video meer aan Duits zou. Das ist echt schon so. Oh, ich denke nicht so lang. Vorher 5 Stück, 6 Stück habt ihr was. Hier sind 2.
So, hier und so zijn dan al de eetschaken van ons garden dit jaar. Dan wordt er nog zo'n grote mank. Dus je hier zien kan. En deze kleinetjes. Of we met die doen, dat we ons tophand next dit jaar. En dan doen we die ook zoetig brood. Zo, dat is wie dit jaar hebben gedaan. We hebben een grote mestkafel, dan hebben we laatst over het uitgebracht. Zo, we hebben even een mestkafel. Ich habe nu aber die hieß Stippe sluten drin, aber wir offenen Remia an den Namen bringen. So, ich das sage, wir hier noch unsere Zäppeln wiesen. Das sind die rote Zäppeln. Das sind die witte Zäppeln von dem Jahr. Die haben wir all ein paar Werk 3 all an gebracht. So. Ja, in de jammer die hebben we al verbruikt. So, nu doen we nog iets gaan uitgroeven, zodat het koud en windig vernemen en als gunstig dat we ons garten abbreien. Hier en zo heb ik groot 3 grote squash aufgeplakt. Ik weiß niet dat in een fijne video wird. Onze squash stuurt veel groter weer. En een beetje klein en idee geven. Wie groß diese wirklich ist, weil ich meine Hunde noch da. Das ist noch Landschaft gerade aus meinem Hund. So. Ja, das sind dann noch 3 Squash, die wir haben aufgeplant. Wurde nie noch 34 mehr an. Wieder und gewöhnlich ein bisschen mit grünen Zucker bauen, aber even ein bisschen Salz und Pfeffer bauen, das ist so. Der Hofschnee, dann süß durch. Dann met bruin suiker en zout en peper wordt allemaal in een wel naar deze stop bakken en dan de uitschroepen. Dat zijn de lange spaghetti noedelen moeten wat eigenlijk de uitschroepen kan. So, nu ga ik proberen een video te maken van wie ik gaan uitbrengen doen. Want je wunderen doen is eigenlijk helpen dat. Ik help bis den tijd waar ik een video maken doe. So. Nu werden we kijken als die nog wat hinberen zijn nog komen bij het hinberen plein. Ja, wir sitzen hier sehr auch aus Himbeeren. Hast du hier noch Himbeeren? Ja. Hier sind ein paar. Das sagt er nicht der einzige, der Himbeeren will. Das ist noch Tarif. Warte, mir ein paar Jahre noch ein bisschen eine. Das ist auch ein bisschen wett. Ich glaube, das darf nicht ein bisschen kalt werden. Das ist ja der 25. September. So. Es ist ja ein bisschen kalt. Jetzt eine Baste gerade der Liebste. Mr. Big Pile. Ik leg die Himbeeren erin und zouten wanneer ik de lid van de stuur kon. Dus papa zijn, dan zijn er meer van mijn hinderpad. En het lijkt al niet zo zo. Maar ik lid van de stuur kon. Nu zijn het ook uit per. Ik heb nog Himbeeren sturen werden, die houden hier. Houden die in een grote herstam. Wat je eerlijk kent. Dan gaan ze Himbeeren weer alle ringen und stoeltje houdt. En ik heb het zo uit per dat die nog voor zijn flashpap draaien komt. Ja, weil es auch von mehr kaufen, ja. So, hier was gelernt, mit bin ich gekauft. Vielleicht hier aber noch kaum mal, aber nicht da. Die haben wir noch 40 Klein. Ja. Dat dit gezondje krijgt nu. Dit voor grote Himbeeren zijn. Dan hebben we hier en zo. Zie deze? Hier is wie eine ganz aufgehört und der hat nicht fest uitgeloot. Dan hebben we hier een natenstuur. Die is nog lang niet beim drehen. En hier en zo. En hier heb dit één. Hier zijn de stieren nog wel grader geworden.
So ja, darum schön für dich. Ich hoffe, ich habe eine Periode gleich und dann sehen wir uns das nächste Mal.